Karibuni katika nyumba ya Bwana. Muigwe mukeneire Mwathani na ngakena muno kumuona rucini rwa muthe na muigwe mukeneire geithia neighbor mwire karibu Church School Sunday. Kiugo gitu gĩa gũtũtongoria ye kuma ibuku-inĩ rĩtheru rĩa Isaya 60 kamuhari kemwe na ikiuga atĩrĩrĩ arahũka ũcagarare tondũ ũtheri waku nĩ ũkĩte na ũriri wa Jehova ũgakwarĩrĩra. Gacokera Isaiah 60 verse 1 ikiuga atĩrĩrĩ arahũka ũcagarare tondũ ũtheri waku nĩ ũkĩte na ũriri wa Jehova ũgakwarĩrĩra. Reke ũtheri wa Ngai ũkwarĩrĩre. Amen. Praise and worship.
dear and everlasting Master, we come before you this time, Jehovah, saying thank you, God, for you giving us the gift of life, oh God. We dedicate this service unto you, God. May you take part. In Jesus' name we do pray, believing and trusting. Amen. Praise and worship.
tucheze pamoja na watoto wetu kidogo. Tumekuja kusema asante. Tumekuja kusema asante. Tumekuja kusema asante. Tumekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Oh, asante, asante. Asante. Tumekuja kusema asante. Oh, asante, asante. Asante. Tumekuja kusema asante. Haya, pigia Yesu makofi ya juu. Asante, asante. Tumekuja kusema asante. Asante, asante. Tumekuja kusema asante.
that you have given us, Jehovah King of all glory. Thank you for this ministry that you have blessed, Jehovah King of all glory. We thank you because you have carried us through. We thank you because you have sustained us, Heavenly Father. We thank you because you have protected our children. We thank you because you have seen us through, Jehovah King of all glory. It is us that are here at the end of the year, Jehovah Father. And for that we do not take it for granted, Jehovah King of all glory. Asante kwa kuwa umetubeba, asante kwa kuwa umekuwa mwaminifu. Thank you, Jehovah Father, because some of us have not even seen hospitals, Jehovah Father. And for that we lift your name, Jehovah King of all glory. We thank you because you have been a faithful God, Jehovah Father. Amo itotoro arete na ugatohonia mwathani. Gumona ugoshiro ugocokerera. Amo itotoro ereire bara mithema maingi mwathani. Nitwagotea mwathani. We worship you, Jehovah King of all glory. We honor you, Jehovah King of all glory. Asubuhi ya leo tunasema utukuke, upewe heshima, nguvu na mamlaka ni zako, Mfalme mwema. We come here to ask for forgiveness of sin, Jehovah King of all glory. We worship you, Jehovah Father. Never
baba tuka mbere yaku umuthi kuga nĩ thengio nĩ tondũ wa umuthi mwathani ndahoera arĩa me thibitarĩ mahone mwathani na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndahoya na ndĩtĩkia. Our dear Father, we come before you, say thank you for the gift of life, thank you for our parents, thank you for everything that you have given us, Almighty God. We say, bless our church, bless everyone. We say you are the master, oh Lord. Bless our teachers, bless our parents, bless everyone, oh Lord. In Jesus' name we pray and believe. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, Mwathani agocwo rĩngĩ, tuwapigie makofi. Ametuimbisha vizuri. Wakati huu ni wa gwĩta Elder Cyrus nĩgetha hoere ciana. Watoto kujeni. Habari zenu? Mko na raha? Kwa sababu? Sababu? Okay. Haya, hata wao wako nje, tuharakishe ili tuombe pamoja. Tunaenda kusherehekea nini? Christmas na nini nyingine? Kuzaliwa kwa Yesu. Mary. Okay. Ule malaika aliletea Mary ujumbe, alikuwa anaitwa nani? Angel Gabriel. Okay, wazazi tusimame ili tuweze kukiri imani ya mitume. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under the Pontius Pilate, was crucified and buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Rĩrĩa ngũhoya ndambũrũkagia moko makwa ngamakunja ngahonania maitho ngahoya. Ni asante sana Mwenyezi Mungu kwa vile umekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru asubuhi ya leo kwa vile ulivyo mwema. Hata wakati huu watoto hao wamefunga shule, Baba umekaa pamoja na wao, umewalinda. Tunawaombea hata wakati huu wanaenda kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu mkombozi wetu. Hata mahali popote watasafiria watakuwa, tunaombea imani uwe pamoja na wao, wafunike na damu ya Yesu Kristo ile haiwezi kushindwa na ule mwovu. Kunawe wale wadogo hawajui chochote saa hii, tunawaombea hata wao walinde ili wakuwe wakiwa na nguvu wakikupendeza na hata wakipendeza wazazi wao. Baba, hawa watoto
hawatakosa chochote, kwa maana ni watoto wako, na ni katika jina safi la Yesu Kristo mkombozi wetu tuwaomba na kuamini. Amina. Leo hatuendi kwa darasa sababu leo ni Sunday yetu, tutakaa pale. Wakati huu ni wana youth. Wana youth, na niwekewa, naweza kuniwekea Proverb 10 verse 1, thimo ikomi muhari wemwe. Haya, hiyo mnaiona? Hebu tusome pamoja. Okay, ndio ninamuombea muwe watu wale weko na hekima, sababu ukikosa hekima hiyo nyumba haitakaa vizuri. Ukiwa na hekima, lelia mwana mugi kana mundu mugi kana mundu muyuthi ena ugi alerwa akenagia u akenagia ithe nyina ndakenaga hafurahi mama, hafurahi wakati wewe uko na werevu au uko na hekima. Anafurahia sababu ile Solomon alikuwa akisema hivyo, wakati wewe umekosa hekima, wanyu au baba yenu anakuwa anakisema toka hapa, wewe unakuwa mjika kama mama yako. Kwa hivyo sijui kwa nini wazee wanasema hivyo, ati wewe mkevu tanyu kwa zieda kwa. Wakati huo mama anakaa na huzuni na werevu. Ni mara nyingi wakati ule unatenda mabaya, unafikiria itakuwa namna gani kwa nyumba. Kwa hivyo ningemuombea wakati huu tumefunga watu wako nyumbani, wana youth, tuwe werevu. Mahali tutaenda uende ukiwa mwerevu, sio kuingilia mambo. Niliona mwingine mwana youth huko alipelekwa mahali akapelekwa akakunywa, akirudi anaongea matope. Kutoka wakati huo alihama kwa boma yao, sababu alifanya mabaya. Kwa hivyo wakati tumefunga shule, sio shule, college, na wale wamefunga hata shule, tukiwa manyumbani mwetu tuwe na hekima. Ati mahali utatembea na wale utatembea na wao, ujue unatembea na akina nani. Na tuombe. Mungu Baba uishie milele, tunashukuru jina lako kwa maana wewe ni mwema. Hawa wanalika tunawaleta mkononi mwako, tunawaombea wakati huu wa holidays, tunawaleta mkononi mwako. Mahali popote watatembea au mahali wataenda kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, hata mwaka mpya, tunawaleta mkononi mwako ili uwe pamoja na wao. Wapatie hekima ile itokaye kwako juu mbinguni, ili wakae wakidumu ndani yako, na ili wakae wakifurahisha wazazi wao pamoja, mama na baba kwa nyumba. Na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Asante. Barikiweni wana youth. Mwadhani ya wosho rege. Tupige Cyrus makofi. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa kũgoca Mwathani, na tũkwanjia na kwaya yajia, yani ikikuja Memory Verse wako kijiandaa, church school na pamoja na singing game. Sorry.
Kwaya yarĩkia kũina Mount Zion tucemanie haha horo kidogo. Mount Zion. Saitani ne hata
Tuwapigie vizuri makofi. Watagoma. Child School. Karibuni. Sisi ni watoto wadogo sana, ila twalishika neno la Bwana, tukimtafuta sasa mapema, tutakuwa rafiki yeye asema. Sisi ni watoto wadogo sana, ila twalishika neno la Bwana, tukimtafuta sasa mapema, tutakuwa rafiki yeye asema. Sisi ni watoto wadogo sana, ila twalishika neno la Bwana, tukimtafuta sasa mapema, tutakuwa rafiki yeye asema. In front of you is PCA Kangemi Child School, ready to present a poem and a song. So sit back, relax and enjoy. And don't forget to put a banana smile. Welcome. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. Matthew chapter 2 verses, the Bible says, but you, Bethlehem, in the land of Judah, and by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. Welcome. Sisi ni watoto wadogo sana, ila twalishika neno la Bwana, tukimtafuta sasa mapema, tutakuwa rafiki yeye asema. I want to shine, 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 I want to shine. I want to shine, 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 I want to shine. When people see me, they see you, Jesus. I want to shine for my Lord, I want to shine. I want to clap, 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 I want to clap. I want to clap, 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 I want to clap. When people see me, they see you, Jesus. I want to clap for my Lord, I want to clap. I want to dance, 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 I want to dance. I want to dance, 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 I want to dance. When people see me, they see you, Jesus. I want to dance for my Lord, I want
forget to put a banana smile. Welcome. Isaiah chapter 60 verse 1 to 6. It says, Arise, Jerusalem, and shine like the sun. The glory of the Lord is shining on you. Other nations will be covered by darkness, but on you the light of the Lord will shine. The brightness of his presence will be with you. Nations will be drawn to your light, and kings to the dawning of your new day. Look around you and see what is happening. Your people are gathering to come home. Your sons will come from far away. Your daughters will be carried like children. You will see this and be filled with joy. You will tremble with excitement. The wealth of the nations will be brought to you. From across the sea, the riches will come. Great caravans of come from Midian and Ephah. They will come from Sheba, bringing gold and incense. People will tell the good news of what the Lord has done. Thank you. In front of you is Michelle and Jerry, ready to present to you a poem. So sit back, relax, and enjoy. Thank you. A never shining servant, Christ's example has been set externally before us, with mind of servitude, our guiding star, shining ever clear to lead us, a solid rock in which we stand, a beacon of hope that never fades. God is our light, in him there is no darkness. A never shining servant, that bond servant must not be quarrelsome, but kind to all, able to teach with passion, lighting and brightening path, for others with humility, patient when wronged, fighting like a shooting star, brilliant and fast sparkling in others' life. A never shining servant, always committed to shine for God's glory, fully amazed with God's word, prayers, humble fellowship with others and with believers, encouraging them to be blameless and harmless, people to be blameless and harmless, with believers, encouraging them to be blameless and harmless, people and others guiding. A never shining servant, our reverend, our elders, our parents, and whole congregation at large. You are example of good million. You are good example of million. Shine. May the Lord make his face shining upon you. May the Lord be gracious to you. Arise and shine, for your light has come. May the Lord make his glory. May the Lord make his face shining upon you. Thank you. In front of you is PCA Kangemi Church School, ready to present to you a singing game entitled So sit back, relax, and enjoy. Welcome. Kai kware
nĩ mũnabii, nĩ mũnabii, nĩ mũnabii, nĩ mũnabii, nĩ mũnabii, nĩ mũnabii. Athuri marĩ na ũũgĩ wa njata. Magĩũka Jerusalemu mamũgoce Mwathani. Magĩũka Jerusalemu mamũgoce Mwathani. Magĩũka Jerusalemu mamũgoce Mwathani. Ũgĩatata makĩũrania mũthamaki wa Ayahudi, ũcio ciarĩtwo rĩkũ tũmũgoce? Ũgĩatata makĩũrania mũthamaki wa Ayahudi, ũcio ciarĩtwo rĩkũ tũmũgoce? Herode ũhoro ũcio mũthamaki nĩ mũciare, na atangĩkire ngoro na kĩgega. Herode ũhoro ũcio mũthamaki nĩ mũciare, na atangĩkire ngoro na kĩgega. Herode arutani oro hamwe akĩmoria Mesia. Herode arutani oro hamwe akĩmoria Mesia, nao makĩmwĩra gaciarĩrwo Bethlehemu. Nao makĩmwĩra gaciarĩrwo Bethlehemu. Itũũra rĩa Juda kũringana na ũrathi. Itũũra rĩa Juda kũringana na ũrathi. Itũũra rĩa Juda kũringana na ũrathi. Herode agĩciria ũrĩa angĩhenia gacio njata. Herode agĩciria ũrĩa angĩhenia gacio njata. Akĩmera magatwĩre kũrĩa kana karĩ. Na makona mamwĩre nĩguo agagathaye. Na makona mamwĩre nĩguo agagathaye. Herode arĩkia kuona nĩahenio nĩ njata. Herode arĩkia kuona nĩahenio nĩ njata. Akĩrakara mũno, akĩrakara mũno. Agĩathana tũhĩ mĩaka 2 tũragwo. Herode arĩkia kuona nĩahenio nĩ njata. Akĩrakara mũno, akĩrakara mũno. Agĩathana tũhĩ mĩaka 2 tũragwo. Herode arĩkia kuona nĩahenio nĩ njata. Akĩrakara mũno, akĩrakara mũno. Mpite. Agĩathana tũhĩ mĩaka 2 tũragwo. Herode arĩkia kuona nĩahenio nĩ njata.
Mwathani agocwo rĩngĩ. Tupige makofi tena. Wakati huu ni wa kukaribisha walimu. Ni wakati wao. Karibuni sana walimu. Na walimu wakikuja, tunakaribisha Elder Francis kwa matangazo.
umekuwa. Tupige makofi tena. Elder Francis, matangazo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tushangilie hao watu wote kwa makofi, kwa maana wamefanya kazi mzuri. Naoza wazee wengine hapa wamesukumwa kidogo, lakini watazoea, si ndio? Ni mazoezi tu, alafu unakuwa yale mambo yanatakiwa. Nataka kumshukuru Mungu sana kwa nafasi ya kuona siku hii ya leo. Amekuwa Mungu mwema, mwenye baraka, na ningependa tu geukie jirani yako, mwambie tu kitu kamoja Mungu amekufanyia hiyo wiki. Msalimie, ukimwambia vile Mungu amekutendea. Mpe tu dakika moja tu, msmailie, hata kama kuna mambo mazito. Mwire kaodo tu gayaragwe keire. Bwana asifiwe. Niona ndikere murathime. Bwana asifiwe sana. Ni akwira kaodo Mungu amemtendea hata kuwa siku ya leo hai. Bwana watubariki, tumshangilie Bwana kwa makofi, kwa maana ni Mungu mwema. Nataka kuchukua fursa hii kuwakaribisha wote, na sijui kama tuko na wageni ambao wametutembelea siku ya leo tukiadhimisha wiki yetu ya church school. Sijui kama tuko na wageni. Kama uko mgeni, ndio siku yako ya kwanza, umekaa sana bila kuja, simama tu mahali ulipo, tutakukaribisha hapa kwetu. Naona tuko na mmoja pale nyuma, tumpigie makofi mazuri. Yule yuko karibu na huyo mgeni, tafadhali kwa niaba yetu msalimie, mkaribishe. Na kama amekuja kuishi hapa, tumemkaribisha atuone baada ya ibada hii, tutaenda pamoja. Tunataka kuchukua nafasi kuwashukuru watoto wetu sana na walimu kwa kazi nzuri ambao wamefanya. Si wamefanya vizuri? Kwa sababu tumeona vile wanamtukuza Mungu kwa nyimbo, dancing na mambo mengine mengi ambao wamefanya. Walimu wetu wamekuwa hapa na pale ili kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Kwa hivyo Mungu awabariki, na vile masomo hayo ya leading service yanatuongoza ever shining. Ambia mwenzako ever shining. Kuangaza kila wakati, mahali wote ulipo, hata kama uko peke yako ni ever. Unajua mtu akiwa peke yake mambo mengine hatujui inaendelea namna gani, lakini ever shining. Hata ukiwa mahali hatukuoni, wacha neno la Mungu likawa linakuongoza. Kwa hivyo matangazo yetu ni kama yafuatavyo. Galilee District tunaambiwa ya kwamba Eunice Washira ndio mama wa Elder Esther, hajisikii vizuri, amelazwa kule Kijabe Hospital, inaitwa Salome Ward, bed number 56. Tuendelee kumkumbuka kwa maombi, na wale tutaweza kutembea kule tunaweza kumtembelea zaidi, tumkumbuke kwa maombi. Jerusalem District tunaambiwa watakuwa na fellowship yao leo kwa Nancy Kimani, na ni baada ya ibada hii. Tunaambiwa kwamba kutoka Judea, Robert ambaye ni mfanyakazi wetu huku kanisani, caretaker wetu, amempoteza msichana wake, ameweza kupumzika, na mambo ya mazishi na mengine tutajulishwa baadaye kidogo. Kwa hivyo tutaandika kwa platform yetu ya kanisa vile tutatangaziwa na familia vile kutakuwa. Tumkumbuke Robert kwa maombi wakati huu mgumu wa kumpoteza msichana wake. From Judea District tunaambiwa ya kwamba pia wataenda kwa maombi ya mwisho wa mwaka tarehe 14, na wataenda kwa Elder Paul kule nyumbani immediately after the second service. Mount Zion tunaambiwa wataenda kwa fellowship yao leo. Tunaambiwa wataenda kwa Wagasheros Residence, na ni kule Mountain View immediately tukimaliza ibada hii. Siloam District tunatufahamisha ya kwamba Rose ndo hiyo ama Auntie Rose, namuona yuko pale, tumkumbuke kwa maombi. Amepoteza dada yake, na tuzidi kuwaombea nguvu wakati huu mzito, na tunaambiwa tutaambiwa mambo ya mazishi baadaye, baada ya familia pia kukaa chini na kutayarisha. Zoari District tunaambiwa kwamba wataenda kwa maombi yao ya kufunga mwaka tarehe 14, na tunaambiwa wataenda kwa Elder James
minor immediately tukimaliza ibada ya pili hiyo tarehe 14. PCMF wanatujulisha kwamba watafanya handing over yao Jumapili ambayo inakuja tarehe 14 na ni baada ya ibada ya pili. Tunafahamishwa kwamba vikundi vyote vile havijaleta budget yao ya mwaka, tafadhali tufanye hivyo. Tunaweza fanya hivyo either sasa kuanzia saa ama between now and Sunday coming. Kwa hivyo kikundi chochote ambao kijatayarisha budget yao tutajitayarisha na tulete Jumapili ijayo, ama mnaweza peana kwa ofisi before hiyo siku. Tunajulishwa kwamba Presbyterian Academy wako na nafasi za walimu, mwalimu wa ECD ambaye ataweza kuhandle watoto level ya PP1 na PP2, na pia tuko na nafasi nyingine ya P1 teacher able to handle sciences and technology, CRE and English. Na kwa hivyo kama uko na hayo mambo yote, tafadhali unaweza kuona ofisi ili tukaweze kuelekea pamoja. Tuko na admission pia ya shule hapa kwetu Kangemi mwaka wa 2026 kuanzia grade 1 mpaka grade 9. Kwa hivyo kama uko na mtoto na ungependa ajoin hii shule, na tulisema sisi wote tukue ambassadors wa shule hii yetu, tuweze kuwaleta. Tunaambiwa ya kwamba mchungaji wetu anatutayarisha kwa sababu ya kitu anaita finishing strong, na finish strong ni tutakuwa hapa kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 21, na ni kuanzia saa 11:30 ya jioni. Kwa hivyo tujitayarishe, hata pia kwa sababu ya Christmas Carol Service ile itakuwa tarehe 20. Kwa hivyo tujitayarishe, itakuwa ni kila siku kuanzia tarehe 15 hadi 21, na ni masaa ya jioni ya kuanzia saa 11:30. Wana youth wetu wale tumetangaziwa tena wa summit itakuwa tunatangaziwa itakuwa hapo, na malipo ni 3,800 per person, na kwa hivyo tuendelee kuwakumbuka, na itakuwa tarehe 16 hadi tarehe 20 Disemba, na itakuwa kule Kamboi Girls High School. Kwa hivyo unaweza kupata more information kutoka kwa ofisi ya wana youth, na Mungu ataendelea kuwabariki wanapoendelea. Tunaambiwa matoleo yetu ya last Sunday tuliweza kutoa 107,370. Tunaweza mshangilia Bwana kwa sababu ya wema wake, na district zetu zimeandikwa pale, tunaweza angalia vile tuliweza kutoa kwa sababu ya kumtolea Mungu kwa kazi yake. Mengine tutapata kwa district zetu. Kwa hivyo district zote tunaomba tukutane baada ya ibada hii ili tuweze kujadiliana mambo ambayo yako mbele yetu, na tuzidi kuombeana, tuzidi kutakiana heri wakati huu wa mwezi wa Disemba tukielekea Christmas na pia mwaka mpya. Na hiyo finishing strong mchungaji atakuwa nayo, itakuwa pia ni kuombea mambo ya mwaka huu na mwaka ujao. Kwa hivyo tujitayarishe tukiwa pamoja, tukiendelea kuwatakia watoto wetu wa Church School wiki njema, na mwisho wao climax yao wanatuomba tuwape support vile tuwezavyo ili tuweze kuwa pamoja nao. Si usalimia jirani yako, mwambie tu support Church School. Mwambie tu support Church School na tutaweza kubarikiwa. Mungu awabariki na azidi kuwatenda mema. Muwe na wiki njema ambayo inakuja, na pia Christmas na mwaka ambao unakuja. Ninafahamishwa na chairman wetu kwa sababu ya mambo hayo ya Robert ambayo yameyapata kupoteza msichana wake. Tunaweza peana namba yake, na pia itapeanwa kule studio ili tuweze kupatiana support yetu. Naweza saidia Robert na chochote ambacho uko nacho, na namba yetu yake ambayo tunapeana ni kupitia kwa mama yake 0727 kule studio. Tafadhali mtatuandikia hiyo namba, mta display hapo 0727 308
716 0727 308 716. Tukitumia hiyo namba tunaweza shikilia Robert tukingojea kuambiwa siku ya mazishi ni lini na ni wapi. Sawa sawa. Mungu awabariki na watende wema. Mwathani agocwo. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa gwĩta secretary wa church school nĩgetha tuhe report ya church school. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. My name is Purity Gasheri. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na hii ndio ripoti ya Church School Kangemi 2024-2025. Kwanza kabisa nitasoma na English kwa tafadhali. Receive Christian greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Welcome to our Church School Week service. Our theme for this year comes from the book of Isaiah, chapter 60, verse 1, which says, I have a shining servant. Hii mwaka tumeambiwa tuwe shining kwa kazi zetu, kwa nyumbani mwetu na mahali popote ulipo. And it says, arise Jerusalem and shine like the sun. The glory of the Lord is shining upon you. We realize this from this December, where we are and work for the Lord. Our week was officially opened on Wednesday, December, 3rd December, and we have been coming to do various activities every day from Monday to today. Our church school has more than 300 children, and the number is still increasing. We usually have classes at 8:30 to 10:30. That is the first class of such school. And there's another service, another class from 11 to 12:30. Kwa hivyo watoto wale wanakuja asubuhi. Tunakuanga na service ya watoto mostly inakuanga from 8:30 to 11. Kwa hivyo kama mtoto wako anaweza fika kwa church from the end office, service ya watoto inakuanga 8:30 to 11. So please, kama unaweza release mtoto wako, wacha akuje, lakini wale wanakujanga na wazazi wao tunasomanga from 11 to 12:30. Office bearers for the year 2024-2025. Tuko na patron Elder James Maina, awasalimie congregation. Chairperson Mary Mwirigi. Vice Chair alikuwa John Wambogo, kama ako around. Secretary ni Purity Gasheri. Treasurer ni Susan Thiongo, kama ako around. Organizer ni Irene Wajiro Gashae. Na kuna walimu wengine wengi mumeona wakiimba hapa, wale watu tunasaidiana nao kwa watoto. So kama kuna mwalimu wako ndani hapa, tafadhali anaweza simama na asalimie congregation. Na kama wako ndani hapa, unajua kazi ya watoto ni ngumu, ndio sababu wanashughulikia watoto huko nje na kucontrol watoto. So tuko pamoja. For this year 2024-2025, kuna mambo ile tumefanya na pesa ile mlitupea last year. Kwanza kabisa kuna fun day tulipeleka watoto. We managed to take a great number of children for a fun day at Liloni, whereby they enjoyed so much. Na watoto walifurahia sana, lakini hatujaweza kuweka ingine. The second one is teens seminar. We had a teens seminar in April and another one in August, whereby the attendance was overwhelming, with an average of over 70 teens, and they were equipped with the life skills. Hao watoto walikuja wengi na walifundishwa sana, walikuwa na mwalimu aliwafundisha mambo mengi sana about life. The third one is visitation. We have managed to visit several teachers, parents and children who had challenges, and also we have visited some who are present with young ones and fellowship with all of them. Tumevisit watu walikuwa wagonjwa, watu walikufiwa, na wengine
wale wako na mashinda mbalimbali, na tukaomba na wao. Fellowships. We have been holding teachers fellowships every third Sunday of the month at 7 a.m. and still it is going on. Walimu wa church school every third Sunday saa moja wanakuanga huku wakiombea hiyo ministry ya children na hata the whole congregation. So kama wewe uko willing, unaweza kuja na uonjeni for the fellowship at 7 a.m. every third Sunday. Haya, number 5, another achievement, teachers retreat. We had a successful overnight retreat and the teachers were equipped with knowledge and how to handle the children. Walimu wetu walienda for a retreat na wakalala na wakafundishwa mambo mingi sana, hata tulikuwa hata na reverend wetu na tukafundishwa mambo mingi sana ya kukaa na watoto. There was a prayer day for our candidates in grade 6, grade 9 and form 4. It was a great number and we prayed with them and also we supported them in their exams with some things. Then we had no storage for the books and the teaching materials, and through the session we were able to fix some cabinets whereby we store our teaching materials, even though they are not all of them, because there are some materials which can never be stored in those cabinets. So our materials, some of our materials are safe. Challenges. We have a challenge of financial constraint whereby pesa ile tunapata as children, mnajua hatuna kazi na tunaomba nyinyi wazazi. Kwa hivyo pesa ile tunapata kidogo, mambo ile tunapanga haifiki mwisho. Kwa hivyo tunaomba leo mtu support vizuri, ndio mambo ile tumepanga this year tufike mwisho. Inadequate teaching materials. Bando materials, tuko na materials za kufundisha lakini hazijatosha. Hao watoto wanahitaji materials mingi sana. We have all the ages from the smallest and 1 year kwenda juu. Kwa hivyo kuna materials hatuna. If you have any materials which can teach those children, just support us. Lack of storage room for keeping teaching materials and furnitures like children's chairs and tables. Tulinunuliwa viti ndogo na chairs za watoto, but hatuna room ya kuziweka safe, na some of the teaching materials, other teaching materials like manila papers and whatever. So tunaomba the session, if they give us a room to keep those things safe where nobody will be tampering with them, they will be safe and our children will be okay. Future plans in the year 2025-2026. We are planning to take children for more retreats and fun days so that they can enjoy, because watoto ni wa kucheza. Kwa hivyo tukiweza kupeleka 2 or 3, they will be very happy. 2, holding seminars and retreats for teachers to have seminars in the church and even outside and even a retreat. Number 3, arranging for a VBS, which is vocational Bible study, for learning more about God. Vocation Bible study hatujaweza kuweka, tunajua parishes zingine zinaweka. That one means a lot of money kwa sababu inaendanga for a full week. So if you support us fully, this year we will have a VBS, vocational Bible study. Appreciation. Our special thanks goes to our Reverend, the session, LCC, and all the members of the congregation for supporting us. We also pass our gratitude to the PCMF Men Fellowship for providing a cup of porridge to all the children every Sunday. May God bless all of you and expand your territories. In conclusion, I urge you to support us fully today so that we can be able to achieve all what we have planned for our children. We also need more teachers because our number of children is increasing. Therefore, if anybody willing to teach the children and to stay with the children is welcome to join us. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Thank you. So, we need more teachers. Mumeona walimu wale wameimba hapo na bado hatujatosha because the number is overwhelming.
There are more than 300, and to deal with them, it is so difficult. So if you are willing to stay with the children, please welcome and give us your name. We will start with you. Thank you. Have a nice day. Asanti, nakumbushwa jambo moja from Nazareth. Mume wa Gaturu bado hasikii vizuri, kwa hivyo tuendelee kumkumbuka kwa maombi. Nacho kikundi cha evangelism wanaomba wabaki baada ya ibada hii, watakuwa na mkutano mfupi mahali pote tulipo, tukutane. God bless you. Madhani ya Osho Rege, tumpigie makofi secretary. Nĩ ihinda ya mathoma maitũ na ithoma ritũ rĩa mbere rĩ kuma Isaia 60 kamũhari kemwe nginya 6, na ithoma ritũ rĩa kerĩ rĩ kuma Mathayo 2 kamũhari kemwe nginya 12. Mwathani agocwo kanitha, Mwathani agocwo rĩngĩ. Amarĩtwo njĩtagwo Hana Javi. Ithomo ritũ rĩa mbere kuma Isaia 60 kamũhari ka mbere nginya 6. Nĩngwambia. Atĩrĩrĩ we Jerusalemu, ũkĩra wĩkare ũcagarĩte, nĩ ũndũ thĩri wa gũtherera nĩ mũku, na riri wa Jehova ũkaratha ta riũa rĩkwarĩre. Tondũ rĩrĩ, nduma nĩkayũra thĩ, nayo nduma ndumanu yũmbĩre ndũrĩrĩ. No wĩrĩ Jehova nĩ kwara agakwĩrĩra, onago riri wake onago ũkwarĩre. Nacio ndũrĩrĩ nĩgokaga harĩ ũtheri waku, onao athamaki mokage makinye kũrĩa ũcagarĩte, ta riũa rĩkĩratha. Atĩrĩrĩ, inamũra maitho maku wĩgũre na mĩena yothe, wĩonere ũrĩa andũ macokanire magoka harĩ we. Ariũ aku makoima kũndũ kũraya mũno, ona airĩtu aku moke makwĩtwo na ngũi. Hĩndĩ ĩyo nĩũkona wega warĩ ũtheri, onayo ngoro yaku nĩgacanjamũka, ona igue wega nĩ ũrĩa ĩmakuĩte. Tondũ hĩndĩ ĩyo ciothe ĩrĩũkagwo ĩkagĩrwo igũrũ rĩrĩa inene, o ta ũrĩa cingĩhĩte nĩ kĩrĩkĩro harĩ we, onago ũtonga wa ndũrĩrĩ ũrĩho harĩ we. Ngamĩra nyingĩ ciarogerwo nĩ kayũra gwaku, onacio njaũ cia ngamĩra cia Midiani, ona Efa, nacio ciothe ikorwo ciumĩte Sheba. Nacio thahabu na ũbani nĩcio ikarehe, ona ienage ũhoro ũrĩa Jehova akumagio. Ngai amũrathime, arathime ithomo rĩao. Mwathani agocwo rĩngĩ. Gĩthomo gitũ gĩa kerĩ rĩ kuma ibuku-inĩ rĩa Mathayo 2 kamũhari ka mbere nginya ga 12. Mathayo 2 1 nginya 12. Twanjie. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jesũ aciarĩirwo Bethlehemu, itũũra rĩa Judea, matukũ ma mũthamaki wetagwo Herode, gũgĩũka andũ ogĩ a njata Jerusalemu, maumĩte kũrĩa irathĩro-inĩ, makĩũria atĩrĩ, ũrĩa ũciarĩtwo mũthamaki wa Ayahudi arĩ ha? Tondũ nĩtuonire njata yake kũrĩa irathĩro-inĩ, na nĩtũkĩte tũmũturĩrie ndu tũmũgoce. Na rĩrĩa Herode ũcio mũthamaki aiguire ũhoro ũcio, akĩigua ũũru, we mwene ona Jerusalemu guothe hamwe nake, akĩũngania athĩnjĩri Ngai arĩa anene othe, na akĩandĩka marũa a kĩrĩndĩ, akĩmoria harĩa Kristo aciarĩirwo. Nao makĩmwĩra nĩ Bethlehemu, itũũra rĩa Judea, tondũ nĩ kwandĩkĩtwo nĩ mũnabii. Nawe Bethlehemu, o kũu bũrũri wa Juda, tiwe ũrĩa mũnini mũno wa athĩni a Juda, tondũ nĩ kũrĩ we gũkoimĩra ũrĩa ũgathaga andũ a Isiraeli. Hĩndĩ ĩyo Herode agita andũ acio ogĩ a njata na hitho, agĩtuĩria wega kũrĩ o hĩndĩ ĩrĩa njata yonekire. Akĩmatũma Bethlehemu, akĩmera, thiĩi mũkanduĩrĩrie wega ũhoro wa gakenge kau, na mwakona cokai mũhe ũhoro.
negetha na niĩ thiĩ ngagaturĩrie ndu ndĩkagoce. Nao maigua ũrĩa mũthamaki ũcio amerire magĩthiĩra. Na rĩrĩ njata ĩrĩa monire o kũu irathĩro-inĩ ĩkĩmathiĩ mbere, o nginya ĩkĩrũgama igũrũ wa harĩa gakenge kau karĩ. Nao mona njata ĩyo magĩkena gĩkeno kĩnene mũno. Magĩtonya nyũmba makĩona gakenge karĩ na nyina Mariamu, makĩigũithia thĩ makĩkagoca, makĩohora indo ciao cia goro, makĩruta iheo, nacio ciarĩ thahabu na ũbumba na manemane. Na tondũ wa gũkanio nĩ Ngai na kĩroto atĩ matigacokere kũrĩ Herode, magĩcoka bũrũri wao na njĩra ĩngĩ. Mwathani arathime mathomo make merĩ. Niĩ ngũmũthomagĩra njĩtagwo Annie Nũngari. Tusomea word vizuri. Tuwapigie makofi tena. Praise and worship. Ihiga rĩatenema. Praise and worship. Ihiga rĩatenema. Toma mai na thakame kuma baru-inĩ ciaku inine wĩhia wothe ningĩ na hinya wakwa mawĩra makwa mothe matingĩhingia watho kĩo gĩakwa kĩnene itigeni na wehia nowe wiki wahota ndire na yakinie kwehoka mutharaba nijaga ubaguo nĩmũndeithagia nĩo mwehia no ngũthiĩ gĩthima hingo ĩno ya muoyo ona ĩrĩa ya gũkua ndariũka na ndakuona mũtuanĩri cira ihiga rĩa tene nĩngwĩhitha. Mwathani agocwo rĩngĩ. Rekei tũhoe. Mwathani, nĩtwoka mbere yaku tũkĩgũgoca tũkiuga nĩ thengio. Reke kĩrĩa ngũmera kiume kũrĩ we na ũmatongorie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani ndahoya na ndetĩkia. He marĩtwa njĩtagwo Josephine Wanjirũ wa Kabogo. Ndĩ mũhonoku ngenda Jesu ta Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Ũmũthĩ kũrĩ Church School Sunday nĩ niĩ ngũmũhunjĩra, na ngĩanjia rĩ nĩ twaigua mathomo maitũ merĩ kuma kwĩ athomi aitũ arĩa matũthomera wega, na nĩ twamenya atĩ thimũ itũ nĩ an ever shining servant, kana ngetaũra nĩ ndungata ĩrĩa ĩrakenga. Na ngwenda kũmũria atĩrĩ, gũcaina nĩ gwĩka atĩa, kana ũrĩa neighbor waku gũcaina nĩ gwĩka atĩa? Ngetaũra rĩ, gũcaina nĩ ta ũrĩa ũthiaga nyũmba ĩiyũrĩte nduma ũgakia tawa nayo nyũmba ĩyo ĩkagĩa na ũtheri, tiguo? Na an ever shining servant nĩ ũ, kana ndungata ĩrĩa ĩrakenga nĩ ũ? Ndungata ĩrĩa ĩrakenga nĩ rĩrĩ, nĩ mũndũ ũthiaga ũrĩa Mwathani arenda
kana agaikara uria mwathani arenda itiguo. Ngenda kumwira atiriri, mwathani arenda mucaine muturire-ini wanyu, mutikagie woya. Ni mwaigua? Kwina mathomo maigana ona twathoma kuma kwi mathomo maitu meri, na ithomo ria mbere ni atiriri, ni gwitwo twititwo twarahuke. Mwathani arenda twarahuke toria Isaia auga ati etire Jerusalemu yarahuke ikengeta riũa rĩkĩratha. Ona ũgĩa njata nĩ mahotire gũtwarithio wega nĩ njata ĩyo yakengaga, ĩkĩmahotithia gũkinya kũrĩa gakenge kau gaciarĩirwo. Rĩu ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, mwathani arenda mwarahuke, mwĩtĩkĩre kwarahuka na mũkenge mũtũrĩre-inĩ wanyu. Kĩndũ kĩngĩ twathoma nĩ atĩrĩrĩ, tũgĩe na mwĩhoko ona kwĩna nduma. Prophet Isaiah nĩ augire atĩrĩrĩ, nduma nĩ ĩkagĩa thĩ-inĩ yothe, nduma ndumanu. No rĩrĩ, Jerusalemu nĩ tondũ mwathani enayo nĩ ĩgakenga ta riũa. Gũtiramakania atĩ wĩna nduma ĩhana atĩa. No gũkorwo biacara yaku ndĩrathiĩ wega, kana mathomo ma ciana ciaku, ona kana mũtũrĩre waku, ndũkamake. Gĩa na mwĩhoko tondũ Ngai nĩagũkũhotithia. Nginya ũgĩa cia njata magĩire nduma rĩrĩa njata ĩyo yorire, magĩthiĩ kwĩ Herode makĩgeria kũmũria gakenge ga gũciarwo kũu. Ona Herode ndamenyaga, akĩmera atĩa? Akĩmera, thiĩi mũgagacarie, na mwakona rĩ, mũke mũnjĩre, ona niĩ thiĩ ngagaturĩrie ndu na ngakagoce. Tiguo? Rĩu ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, gĩai na mwĩhoko ona kwĩna nduma, tondũ mwathani waku nĩ arakũnyitĩrĩra, arenda ũkenge ta riũa. Mwathani agocwo. Kĩndũ kĩngĩ twathoma nĩ atĩrĩrĩ, tũmenye kĩrĩa twĩtĩirwo, kana to identify our purpose. Ta ũrĩa ũgĩa cia njata mamenyaga atĩ nĩ gwĩtwo metĩtwo mathiĩ makarore gakenge kau na makagoce. Ona hĩndĩ ĩrĩa njata ĩyo yorire, matiakuire ngoro, mathire ona kwĩ Herode amonie njĩra. Na rĩrĩa monire ona Herode ndagũmateithia atĩrĩrĩ, monire atĩa? Mathiĩ ona mbere ona thabarĩ yao. Magĩthiĩ makĩona njata ĩyo rĩngĩ na ĩkĩmonia njĩra, na magĩthiĩ makĩgagoca. Ĩtiguo? Mwathani agocwo. Kĩndũ kĩngĩ twathoma nĩ atĩrĩrĩ, tũkene ona tũkĩgoca Mwathani, a joy of worship. O ta ũrĩa ũgĩa njata acio mathire makĩona gakenge kau na magĩkena mũno, nginya mahe indo iria makarĩhire ta manemane ona thahabu. Onawe kena ũkĩgoca Mwathani, tondũ nĩwe wa gũkinyia haha. Ndũkamake mathĩna marĩa ũragerera, ndũkamake, wekena tondũ Mwathani waku nĩagũkuonera, nĩagũkũhe hinya. Kwĩna mĩhĩnga ĩrĩa inatufanya tũtigatuĩke a shining servant kana ndungata ĩrĩa ĩrakenga. Mĩhĩnga ĩmwe nĩ rĩrĩ, nĩ mehia. Ithuĩ othe haha nĩ twĩkĩte mehia maingĩ mũno, itiguo? Na mehia macio maratuĩka tũikare haraihu na Mwathani. Na ibuku-inĩ rĩa Roma 3 kamũhari ka 23 ĩratwĩra atĩrĩrĩ, nĩ gũkorwo andũ othe manahĩtia, nĩ kwaga magakĩaga gũkinyĩra riri wa Ngai. Mũtirenda gũkinyĩra riri wa Ngai? Mũtirenda? Rĩu rĩrĩ, tũtige kwĩhia, tondũ twehia tũtikũhota gũkinyĩra riri wa Ngai. Itiguo? Kĩndũ kĩngĩ nĩ rĩrĩ, gwĩtĩĩa. Wagĩa mwĩtĩyo, Ngai
ndagukuonia riri wake tondu we mwene ndendete andu etii ndendete muno tondu hena ndina karugano o kanini no ndimuhe ngumuhe na githweri ni mwaigua kulikuwa na youth my age walikuwa wanataka kwenda mahali kutembea. Sasa wakienda, mama ya mmoja wao youth akawauliza, ni lazima muende? Akamwambia mam, lazima tuende, juu lazima tuende tujienjoy venye watoto wenyewe wanatakanga kuenda, si ndio? Akienda, mama yao akamwambia, basi mkienda msisahau kubeba Mungu kwa sababu yeye ndo atawaongoza. Lakini mmoja wao youth akawaambia, kwani lazima tumbebe? Lakini gari yetu imejaa, tuwezi mweka kwa gari, maybe akae kwa boot. Haya, wao wakaendelea na safari yao. Unajua hiyo gari ni ajali ilipata. Na after kupata ajali wakakufa wote at that time. Lakini kitu inashangaza sana ni si walisema Yesu akae kwa boot. Hiyo boot hakuna mahali iliguzwa, na kitu ya kushangaza pia ni ndani hiyo boot kulikuwa na mayai tray moja, na hakuna mayai hadi moja ilivunjika. Sasa mnaona kukua pride venye iliwa cost. Hizo mayai haikuvunjika, lakini wao wali lost their lives. So tutigete. Kitu ingine ni kwaga mwihoko. Waga mwihoko kuri Ngai ri no guguteithia riu. Ndukage mwihoko, ya na mwihoko na witikia ati Ngai waku ni agukuhe hinya na agugutwarithia kuringana na uria arenda. Ni mwaigua? Mwathani agocwo. Kindu kingi ni riri, kwaga kwinyihia. Waga kwinyihia, Mwathani ndagukurathima. Ona ningi ri ndagugwika uria endaga, ona we ndugwikara uria arenda. Ni mwaigua? Tutikage mwihoko na twinyihie kuri Ngai. Aya, nikita Kristiano taithwe tungika niguo tutwike ndungata ire irakenga kana shining servant. Kindu kia mbere ni riri, tuhoye. Twahoya Ngai ri niguo Ngai ekumenya uria turenda na kuhota gutukinyithiria indo iria turenda. Kindu kingi ni riri, tuthome ciugo cia Ngai na tuhote kuelewa. Tomuthi ni twathoma Isaia na Matthew. Thiwe ikare thi uyuri umuthi ni ndathoma Isaia. Mwathani arenda kunjira atia? Arenda kunjira atiriri, nduike a shining servant nigetha nie ta mwana wake hote kumugosha na kumuturiria ndu nigetha ahote kundathima. Mwathani agocwo. Kindu kingi twathoma ni atiriri, tuhuthire our skills kana our talents kugosha Mwathani. Niwe kuina kana guthungutha, nduke haha uine kana uthunguthire Mwathani. O toria David athakire Mwathani nginya nguo ciake ciothe cikiuma. Ta imagine akin akithunguthira Mwathani nginya nguo ciake ciothe cikiuma. Ona we nduke haha uthunguthe, ona ni uye kuhunjia, nduke haha uire muhunjia atiriri, ndirenda kuhunjia no nyone chance ndangirega uka haha hunjire andu ake a Mwathani. Ni mwaigua? Mwitikire gutumira skills cianyu kana talents cianyu. Mwathani agocwo. Kindu kingi ni riri, have trust in God. Ehoka Jehova na ni agugukinyithiria mahitaji maku mothe. Na ngirekereria ni atiriri, matha riri wa Ngai tondu riri wake niguo ukukuhotithia gukinyia mbere, ona uhote kugacira biashara yaku, mathomo ma ciana ciaku mahote guthie na iguru, ona Ngai ni agukurathima. Mwathani amurathime. Mwathani agocwo rege. Tupige muhunjia wetu makofi. Ate twerwo atia? Weke kukiwa na furaha, shukuru Mungu. Kukiwa na huzuni,
mtumikie Mungu na talents zetu, si ndio? Sasa ni wakati wa kuita Elder Maina. Karibu. Praise God. Ni wakati wa kuita Elder James Maina receive muhodhi. Sini sawa. Tunataka kuchukua nafasi hii kuomba tusimame ili tuweze kuambia Mungu asanti kwa sadaka ambayo tumekuja nayo, alafu tutasonga hapo mbele kwa ajili ya kusanya kitu kwa ajili ya children's ministry. Tuhoe. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ tondũ wa wega waku na tha ciaku nĩ tũgomanĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku, kĩu watwarĩria ugerete he mwana wa ihinda rĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ wa mũthingu tũrotuĩka ndungata igũkenga wĩra-inĩ waku, na kũrĩa tũtindaga tũgakengaga nĩ tondũ wa riri waku, nĩguo twakũhoya mũthamaki wa matu-inĩ, ona rĩo ihinda rĩrĩ tũyakinya rĩa kwĩheana na indo iria imwe tũrathimĩte nacio, ũtuĩke wa gũciamũkĩra, ona cio cionanie riri ũrĩa tũrathimĩte naguo. Mũthamaki, nĩtũramenya atĩ nĩ kũrĩ members mokĩte na gĩcunjĩ gĩa 10, Ngai wa Isiraeli ũromahingĩria wendi na merirĩria ma ngoro ciao. Kũrĩ mena mĩhothi ya kawaida wa mũthingu, o kũringana na ũrĩa ũtanaheire o ũmwe witũ. Ngai mwega na Ngai kĩhoti twahoya, ona cio ciamũkĩre na ũtuĩke wa kũrathima o mũndũ na ihinda rĩake. Tukoretwo hihi o mũndũ akorwo na wiki twagicaria na kũrĩ ona matano na mũthamaki wa matu-inĩ, twahoya atĩ tũgĩcoka gũcemania Jumapili yũkĩte, Ngai ũromacerera na ũmahe cikũmaigana na itigari cia kũruta wĩra-inĩ waku, na nĩgetha wĩra waku ndũkanarũgame atĩ nĩ tondũ nĩtwagĩte. Ngai mwega na Ngai kĩhoti tũrathime no ciamũkĩre na ngatho. Wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Naomba deacons waje, kwa sababu tukipea watoto wachukue sadaka, members wengi watakuwa confused juu hawatakumbuka hawa watoto kama ni wa district zao. Naomba deacons tafadhali.
Asanteni na waomba tutaketi niwachukue kwa the next step ambao hatukai sana. Twe mathaa-inĩ marĩkanĩre. Mwathani agocwo. No anga tumĩte mathaa-inĩ marĩkanĩre na maũndũ macio mothe twĩkĩte. Koguo na niĩ ndikwenda kuoya mahinda maingĩ, ngwenda kũmwĩra nĩ thengio nĩ hau tũthiĩte, ona maũndũ macio tũrĩkĩtie gwĩka as a church nĩ tũthiĩte wega. Ngwĩciria haha tũrathiĩ to kinya tũthiĩ online, andũ a mĩtambo nĩngũmwehoaga haha rĩu no twĩke maũndũ ma kienyeji, mũtũcokie online tũkĩoya kĩrathimo. Githĩ ti wega? Tondũ rĩu haha ndĩrenda itarĩrwo kũraihu. Mwathani arogocwo na nĩndona nĩ ma switch off. Rĩu tũtirĩ online. Good. Ndona gacomorwo, ngwetereire gacomorwo. Asante sana. Nĩ tũrĩ na ageni merutĩire gũtungata na kũrũgama na wĩra wa Sunday school for the year 2025 to 2026. Na last year makĩrũgama na makĩoya marĩtwa na makiuga tũmaririkanagie. Nĩ tũgeretie kũmaririkania na amwe nĩ tũhotete gũkorwo tũcemanĩtie nao nĩ tondũ wa wĩra wa Sunday school. Budget itũ ĩrĩa tũkoragwo tũkĩenda ĩhinge, ciana ici ingĩona kĩndũ ta mũthenya wa ũmũthĩ mangĩona 600,000, ciana icio gũtirĩ ũndũ tũtekũhota kũmekĩra mwaka ũcio merirĩria ma ngoro ciao. No nĩ tondũ wa ũhĩnji wa maruta maitũ mwena-inĩ wa ciana ici, nĩkĩo muonaga atĩ harĩa tũrathire haraihu last year nĩ Rironi. Tũhũrĩra iruhĩ. No rĩu mũngĩtĩkĩra tũkĩra Rironi nĩ wĩrutĩri wa mũthenya ũrĩkũ wa ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ ngũmwĩhoya, nĩ tũrĩ na ageni na tũgũka tũkĩte na ihenya. Nĩ ngũria treasurer nĩ akinyire oke ambia atwĩre atĩrĩrĩ o meharĩirie atĩa tũgĩcoka kũria arĩa angĩ mokĩte atĩa. Susan, tafadhali aitwe. Ndĩrenda tũnine ũndũ na ndagĩka ta less than 10 minutes. Na heo